Ningangenzi so. listen dire ka tsela e. Mina ngiyazi ukuthi nifuna hlale lapha mina ngifunezela. Nifuna hlale lapha. Hayi akezela. Ngizomshaya maka ngakhuluma izona. Ngoba makale hi my friend. My dearest friend, how are you? I'm fine. My condolences. May God help you and comfort you. In the name of Jesus. Let me start by greeting Pastor, the Reverend, and the Reverend in the name of Jesus. The Ngubenis in the name of Jesus. Indeed, this is my brother. And this is my sister in grace. And I'm the aunt here. And I'm with my husband, my dear husband. Nomsebenzi Malele. I was 35 when I met him. 35 years and I was an ordained pastor. And when he approached me, I said, in the name of Jesus, I'm binding. I thank God that he doesn't answer some of the prayers. I could have missed a lot if he answers all the prayers. And I am with Simpiwe Inkosi. And we thank God that very soon, Wangubeni, I will be blessing Simpiwe Inkosi. And I am also with my other daughter, Ujeki. This woman. When I first met her, she was with the South African Airways. And then I'm surprised that Unisa, when they call her name, I was so surprised. And our steps are ordered. She's working with me. She's my amabera. And this day Suzenza umngani wami. Ngiyamtshela ngithi ngumama. I'm greeting everybody. My friends. My friends. My friends. Everyone here. In the name of Jesus. Worship team. Wow. Wow. Whoever started in you, may he bring it to its completion. May God meet you at your point of need. And I'm declaring and decreeing that more songs are coming. New songs are coming in the name of Jesus. We are reading Matthew chapter 2, verse 9 to 11. Verse 9 to 11. After they heard the king, they went on their way. And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Father, we thank you for the reading of your word. Our lives will never be the same again.
It's going to be transformation go tlo ba le phetogo in Jesus' ka name. leina la Jesu. Amen. Amen. Let us close our Bibles. A re tswale dipebele tša rena, Let's talk. a re boleleng. Can you imagine Gopola, when we are celebrating the death of Jesus? ge re keteka lehu la Jesu, And I'm going to preach about the birth of ke Jesus. tlo bolela ka tswalo ya Jesu. If I was in this mainline churches, Ge ne ke le kerekeng tša di-main line, they were going to say, no. ne ba tlo re Na wena. Namhlanje lehono sikhuluma ngamagama re alikhona. bolela ka mantswe a šupang, We are not talking about the birth of ga re bolele Jesus. ka go tswalwa ga Jesu. It is God. Ke Modimo. I also wanted to come and talk about the Ne ke seven rata ka ways, bolela ka seo, but God said no. mara Modimo a re Go and talk tsamaya o bolele about the birth ka go tswalwa of Jesus Christ. ga Jesu Kriste. Are we all listening? A ka ba ka moka re theeleditše. The Bible says, Bibele e re, are we all listening? a ka ba ka moka re theeleditše. The Bible says, Bibele e re, the wise men, ba bohlale ba bohlabela, whilst they were in the east, ge ba le kua bohlabela, one day tšatši le lengwe it was business as ne le usual. business jole ka tlwaelo, They were doing whatever they were doing ne ba dira se ne ba se dira, in the east. kua bohlabela. And the Bible says, Bibele e re, then they saw the star. ba bona naledi, They saw the star. ba bona naledi, And the star that they saw, naledi e ba leng ba e bona, it was a unique e star. be le naledi e se ya tlwaelega. They could tell Ne ba kgona go bona that this is not an ordinary gore ye ga star. se naledi e tlwaelegileng. Ikwekwezile, Jwale naledi e kathi e be nendaba. e na le ditaba ka gare. Ikwekwezile, Naledi e bekunento eyisho. go bona le nte e bolelang, Babona ba bona ukuthi bezwa gore ba kwa ba kwa ukuthi gore uJesu Jesu o uzozalwa. tlo tswalwa. And this star And naledi e was really saying to e be e them, re mo go bona surely ka nnete Jesus Jesu is born o tswetswe in Bethlehem of kwa Judah. Bethlehem ya Judea. Bible says Bibele e re they started following the ba star. thoma go latela naledi, They started following the ba thoma star. go latela naledi. Hey, bazalwane. Ah, They started following ba the thoma go star. latela naledi, They followed the star ba latela naledi, because they knew gobane ba ile ba tseba that where the star will land, gore mo naledi ka emang gona that is where they will find ke Jesus. mo ba tla khumana Jesu. And they started following the Ba thoma star. go e latela, Let's follow the star. a re latele, They followed the ba star. latela naledi, They followed the ba star. latela naledi. They did not know where the star was leading them, Ne ba sa tsebe di tlo felela kae, but they followed the mara ba e star latela because they knew that the star gobane ba tseba gore is naledi leading them to e Jesus. ba isa go Jesu. They followed the Ba star. latela naledi. And my Bible tells me Bibele ya ka e mpotsa that gore as they were following the jwale ka ge star, ba e latela at some point, ka nako tše dingwe the star ile disappeared. ya latlhega They naledi, did not see it ne ba sa e anymore. bone Ngenxa yobude ka bendlela, lebaka la botelele jwa tsela. inkwekwezi sizilandele, Dibale tše di latelang zihamba di a zilahleke. sepela And my ditimele. Bible tells me Bibele e re that mayilahlekile ge e inkwekwezi, latlhegile naledi they saw the palace. ba bona palace. They saw the Ba palace. bona palace, And they were excited ba thaba because seeing the go palace bona palace means go ra gore they have found the place ba khumane where tulo the king was born. mo kgoši be I tswetswe. wish you can focus. E ke dumela ka focus, They were looking for the king ne ba nyaka kgoši that was e born. be tswetswe, The star that they were following mara naledi ba e latela ya disappeared. latlhega. But they saw the Ba palace bona palace and they were ba excited thaba to say, even if gore le ge re sa we don't see the star re sa bone anymore, naledi
palace. Mara jwale re bone palace. Surely in this palace, Jwale ka nnete mo the palace-eng. king is here. Kgoši gona fa. I want you to listen. Ke gore le theletše. And they entered the Ba palace. tsena palace-eng. The Bible says Bibele e re there was Herod go be go na le kgoši Herota. in the palace. Kua palace-eng. Hayi mana niyizwa A le le. itse taba e. They saw the palace Ba bone palace. and they assumed Ba ile ba nagana that because this is a palace, gore mo ke palace-eng. surely the king is in the Ka palace. nnete kgoši gona fa. And they entered the Ba palace tsena palace-eng. and they found Ba Herod. khumana And Herota. Herod said, Herota o re I don't even ga know ke tsebe what you are talking se re about. se bolelang. The king Kgoši is not in the ga e palace. gona mo I palace-eng. am here to talk to Ke mo somebody. bolela o mongwe. What do you do O dira eng when you've entered the palace ga o tsena palace-eng and the king is not there? ene kgoši ga e gona? What do you O do dira eng when you've entered the ga o palace tsena church? palace-eng The palace church, go tsena kereke ya palace but the king of kings is mara not kgoši there. ya dikgoši a e What gona. do you O do dira in eng a ministry ka ministry that is a palace ba re kind Palestine with aircons, le di-aircons with red carpet, le red carpet but the king of kings mara kgoši ya dikgoši is missing ga e gona in that palace? mo palace What do you dira do eng when you find the go palace khumana palace kind of marriage e ya lenyalo and it's a ene palace, ke palace but the king mara kgoši is not ga e there gona fao in the palace? mo palace I am here to say the king kgoši is not in the ga e palace. gona palace-eng. Ah, They found the ba palace. khumana palace It was beautiful. e be le botse It was air e ne conditioned. na le air conditioning There were drinks, le go na le drinks drinks le go na le dino served di beilwe in different goblets. ka gare ga ditswana tse Galase. ga digalase But the king mara kgoši was not e be there. e se gona. What do you do O dira eng when you are in your ge o marriage, le lenyalong but no king mara ga gona kgoši in that palace? mo palace do you do o dira eng When you found a house, go khumana a ntlo palace kind of a house, ntle o swane le but palace the king of kings mara kgoši ya dikgoši is not ga there. e gona. Ah, It's not about the palace. ga se ka ga palace It's about the presence of the king. ke ka ga presence ya kgoši It's not about the palace. ga se ka ga palace Don't be moved o se ka tsamaišwa by ke palaces. dipalace. They had left. Ba sepetše They left everything ba tlogela dilo ka moka that they were doing in the east se ne ba se dira kua bohlabela and they followed the star. ba latela nnaledi Seated under the sound of my voice e dutše mo ka moka le theleditše are people go na le batho who dropped everything ba ileng ba latlha dilo ka moka and followed the ba star. latela nnaledi Some of you, ba bangwe ba lena you followed, you dropped le tlogetše your opulent jobs mešomo ya lena e be botse that you were doing e ne le dira and you followed the la star of latela faith. nnale The star of faith. la le style of faith nnaledi ya tumelo And some of you, ba bangwe ba lena you abandoned le tlogetše the overseas bursaries, di-overseas bursaries overseas scholarship di-scholarship tša kua ntle that were going to give you e ne tlo go fa soft life, bophelo bo bo botse but you abandoned ba re la di tlogela and you followed the la star, latela nnaledi the star of hope. star ya hope. My Bible tells me Bibele ya ka e mpotša gore when they left Herod's place, ge ba tloga ntlong ya Herota the star, the star nnaledi the star nnaledi that they e ne saw ba e bone whilst they were in the east ge ba le kua bohlabela ya reappeared. tswelelela Come on, gape listen to this. theletša se As they left ge ba sepela Herod's house, ba tloga ntlo ya Herote the star nnaledi that they once e saw ne ba e bone reappeared. e tswelelela You are gape
You're not going to see the star Sa bona naledi. as long as you are still in Herod's Ha o house. sa le ntlo ya The Herod. star Naledi. is not there Kua ga Herod. in Herod's Ntlo house. ya Herod. Ah. And the Bible says Bibele e re, they saw the star ba bona naledi. and they were overjoyed. Ba thaba gape. I am declaring, Ke a bolela. I am decreeing Ke a bolela. that right now Gore jwale. the star Naledi. that you once Ne saw, o ile wa e bona. may it Ha reappear ga iponagale gape. in the name of Jesus. Ka leina la Jesu. They started following Ba thoma go e latela. the star again. Ba latela naledi gape. They started following Ba thoma go latela naledi. the star Ba again. latela naledi gape. In their minds, Mo dikgopolong. come on, look at me. Ntebelele. In their minds, Mo dikgopolong. they thought, Ba nagana gore. I'm waiting for you to finish. I know that you are interpreting for her. In their minds, Mo dikgopolong tša bona. they thought Ba nagana gore. maybe this was not the palace, Mohlomong e ne se palace. but surely Mara ka thereso. we are going to find another Re palace tlo khumana e nngwe palace. where the king is born. Mo kgoši a leng gona. The ancient of days, The ancient of days. the God of all flesh, Modimo wa nama yohle. surely should be born Ka nnete tshwanetse ba tswetswe. in the palace. Mo palace. They started following, Ba thoma go latela. looking for the palace. Ba nyaka palace. I think they were surprised Ke na re ba ile ba makala. when the star was not standing, Ge nnaledi se eme. when they saw a palace. Mo ge ba bona palace. It did not. A seng ke eme. It kept on moving. Ya thoma go sepela. It kept on moving. Ya tšwela pele sepela. And finally, Mafelelo. the star stood. Naledi a ema. Not in the stable. E se ne stable. No, not in the E palace, se ka palace. but in a stable. Mara ka ra lešaka. And I think Ke a nagana. when they saw it Ge ba e bona. standing on a stable, E eme ka ra lešaka. they thought maybe there's load shedding, Ba re go na le load shedding. maybe there's load reduction, Go na le load shedding. maybe there's network problem. Go na le bothata. There is no way Ha o na ka tsela eo. the King of Kings Kgoši ya dikgoši. can be born E ka tswalwang. in a stable. Ka gare ga lešaka. But the Bible says Bibele e re. the star stood Naledi a ema. on the stable. Ya ema ka ra lešaka. Oh, bazalwane. The king, my king was born Kgoši ya ka ya tswalwa. in the stable. Ka lešakeng. My king was not born A se tswalwe. in the palace. Kua palace. My king was born Kgoši ya ka ile ya tswalwa. in the stable. Ka lešakeng. Now I'm starting to preach. Jwale ke thoma go rera. I'm giving you the theme Ke lefa theme of my message. ya molaetša wa ka. The theme is, Theme ke what do you do o dira eng when you follow a star ge o latela naledi and find the stable? o humane lešaka. Ask your neighbor, Botšiša makhelwane. did you hear the theme? A e ka ba o kwele theme. What does the theme say? E reng theme? Hey, mara into ezikhulumako zinengi yo. I am here to say, Ke mo gore what do you do o dira jwang when you followed the ge o star latela naledi and find the o stable? humane lešaka? What do you do O dira eng when you followed the ge o star, latela naledi the star of faith, star sa tumelo and find the o stable? humane lešaka? What do you do? O dira eng What do you do o dira eng when you followed the ge star, o latela naledi but the star mara naledi
stands at the stable, e eme lešakeng, what do you do? o dira eng? What do you do O dira eng? when you followed the star of Ge o faith? latela naledi ya tumelo, When you followed ge o latela, o latetse ge o latetse the star of faith naledi ya tumelo, and find the stable, o khumane lešaka, what do you do o dira eng? when you heard the Lord Ge o kwele morena saying to you, a re bowe, leave your job, tlogela mošomo wa gago, all these things are mine, dilo ka moka ke tšaka, umhlaba ngowami, lefase ke laka, nokugcwala le kwawo, go tlala ga ona, yekela lama peanuts owenzayo. tlogela dipeanuts tse o di dirang, And you heard that star o kwele naledi eo, and you followed. o e latele, But right now, mara jwale you are in a stable of o frustration. ka gare ga lešaka la go kopa-kopa, You are in a stable of o misery. ka gare ga lešaka la go kopa-kopana. Aningizwa. Ale What do you o do dira eng when you followed the ge o star, latela naledi, the star of faith? naledi ya tumelo, And now that star jwale naledi eo has landed e you go lahletše in a stable of stagnation. ka gare ga lešaka la go ema la go se sepele. Am I talking to the right people? A ka ba ke bolela le batho ba nnete, Am I talking to the right a ka ba ke people? bolela le batho ba nnete. What do you O do? dira eng? You heard the star, O kwele naledi, the star of hope. jwale ke kwele naledi ya kholofelo, You dropped everything, wa tlogela dilo ka moka, but now you are in a stable, mara jwale lešakeng stable of frustration, jwale ka ra lešaka la go kopa-kopa, stable of depression. jwale ka ra lešaka la depression. Am I talking to the real people? A ka ba ke bolela le batho ba nnete. When you started following the Ge o star, thoma o latela naledi, you heard Ephesians o 3:20 kwela Ephesians 3:20, that is saying, ye e bolela mantšwa unto him who is go able yena ya kgonang to do go dira tše exceedingly digolo abundantly and above tša go fetišiša all what you can think or tšeo ask. ka dinagana wa di hloka, And you followed that wa star. latela naledi eo, But even today, mara le lekgono le ayakwenzeki nini? ga go direge selo. Am I talking to the right people? A ka ba ke bolela batho ba nnete, Akwenzeki nini? ga go direge selo, Ngithi akwenzeki nini? ke ra go direge selo, Akusikinyeki lutho. ga go šikinyege selo, Mara you followed the star. mara o latetše naledi, And now you are in a stable of shame. jwalo ka gare ga lešaka la dihlong, And you followed the star. ane o latetše naledi, And you heard well. ane o kwele gabotse, And it was God who was ke speaking. be e le modimo ya bolelang, But the star mara naledi has stopped ya ema at the stable. ka gare ga lešaka. What do you do O dira eng when you followed the star of love, ge o latetše naledi ya lerato, the star of marriage, naledi ya lenyalo, and the star stopped ande bjale naledi ya ema at the stable of barrenness? ka gare ga lešaka la go hloka pelegi? What do you do O dira eng when you followed the ge o star, latetše the naledi star of love, naledi ya the lerato, star of marriage, naledi ya lenyalo, and the star naledi has landed ya go tlogela in a stable ka gare ga lešaka of infidelity? la go hloka bana, la go ratana, Yeah, Skataba. la mojolo. Oh, okay. All right. What do you do? O dira jwang? What do you do when you follow the star of O dira jwang love o latetše naledi and it landed ya go tlogela in a stable ka gare ga lešaka where your in-laws mo ba bogadi don't want you? ba sa go nyakeng, e se go rata, ba sa go nyakeng? You followed the star. O latela naledi, You followed the o star. latetše naledi. What do you O do dira eng when you left your opulent jobs? ga o tlogetše mešomo mekaone? You followed the Wa star, latela naledi, and the star naledi has dropped
talking to the right people? a ka ba ke bolela batho ba thereso You followed the star. o latetse naledi You started a ministry wa thoma mošomo wa modimo because you followed the gobane o star. latetse naledi And before you could start the ministry, pele o ka thoma ministry there were guys who were saying, go na le batho le ba re start. thoma We will support you. re tlo support We are there for you. re mo for wena And you start wa thoma because you followed the gobane star. o latetse naledi Just when you start, ge o fetsa go then you thoma are in a stable. jalo ka gare ga Then lešaka you start o calling. thoma go founa I can't pay the rent ga kgone patela rent for this month. for kgwedi e And they block you. ba go bloka It's a stable. jale ke lešaka Let me talk to the worship team. e re ke bolele worship team What do you do o dira jwang when you followed the star e o latela naledi and you joined the worship o team tsene worship team and you are rejected jale a ba go nyake in the worship team? ba worship team What do you do? o dira jwang Some of the rejection tše dingwe di rejection is because of your past. ka lebaka la past ya gago Motho nsindisiwe. ya gore o phološitšwe Ba sa bheka izolo ba lakho. lebetse maobana gago What do you o do? dira eng What do you o do? dira eng What do you do o dira eng when you followed the o star latela naledi that brought you to abundant e life? tlišeng abundant life And when you arrived, ge o fitlha fa you followed the o star latetse naledi that said you must take care of these two ya re people. hlokomela ba babedi ba And because of that, ka lebaka la seo you are in a stable. o ka gare ga The lešaka church hates you. kereke ya go hloya Phela ngingu-aunty, ngikhuluma noma yini. jale ke ragadi ke bolela ka mokgwa ke ratang ka gona The church hates you. kereke ya go hloya But uzenza ongcono. ba re itira mokaone Bavusa namafayili wakudala. ba tsosa difaele tša kgale It is a stable. jale ke lešaka What do you o do dira eng when you had Jesus? ge o kwele yesu When Dr. Nomsebenzi preached ge doctor Nomsebenzi a rera in prison kwa and prisoneng you had wa Jesus, kwa yesu and when you come out of the ge o prison, itša kara prison you come and join abundant o tla life. o tsena abundant life And when you join abundant ge o life, tsena abundant life am I talking to the right people? a e ka ba ke bolela batho ba nnete When you join abundant ge o life, tsena abundant life they don't know your history. ga ba tsebe history ya gago You worship one day. wa worshipa tšatši le lengwe One day you worship. tšatši le lengwe wa worshipa Avuleka amazulu. legodimo le pulega Bakuthanda abomama ba go rate bomme ngenxa ye-worship. ka lebaka la worship And one day tšatši le lengwe you follow a o star latela naledi that says e reng you must give a testimony. e fa bopaki And you come and stand here. jale wa tla o ema mo Bakuthanda omama. ba go rata bomme Bathi mntanami. ba re ngwanaka Bathi abantwana bethu. o ka re bana ba rena Bangafuza ba ka wena. swana le wena Abakabuzi a ukufana. se šeba ikwa bopaki Ufike ume la. o fitlha o eme fa Because of the star. ka lebaka la nnaledi Uthi bazalwane sekuyisikhathi. o re ba ina jale ke nako Sekuyisikhathi ngikhonza jale ke lapha. nako ke khonza fa Kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi ke ngingibani. nyaka lo botsa gore ke nna mang Mina nna spende 30 years ke prison dutse 30 years prison ngoba ngabulala umuntu. gobane ke le ka bolaya motho Ozani phela khulumani. bolelang Bomama bathi ba hlahla mahlo ba siela ka dintšhi during lunch ekhaya lunch kua lapeng bathi mntanami, ba re ngwanaka hey ningamsondeli le kakhulu. seke la mmatamela gagolo uJesu uthi icala lisuliwe. gore mathata a suetswe Abazalwane bathi usesenecala. baina ba re o sana le molato The church is not ready kereke se šebe ready for being a church. go ba kereke The church is not yet ready ga se šebe ready for being a church. go ba kereke Omunye afike emela o mongwe a fitlha eme fa o
Apostle Sfiso, Apostle Sifiso, Nkosi waseMiddelburg, Nkosi waseMiddelburg, obekakhuluma ku-wounded healers. onabula ko-wounded healers. Athi mina, Arin, bengwashaya ama-drug. ane ke ja di-drugs. Bengwashaya. Ne ke shapa dithithefatsi. Athi uyabona umama uyawabiza kawazonke. Wa re mme wa bitsa ga di tsebe ka moka. Ze nginibalele wona. E re ke lebile tšeng tšona. Athi but one day, A re tšatši le lengwe. this blessed Savior Mošogofaditšwe mophološi. But I want to tell you, Mara ke nyaka go le botsa. the church won't be able Ke reke ka se kgone to absorb abosfiso. go absorba bo Sifiso. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ngemilomo. Wa re khonza modimo ka melomo. Afika usisi, A fihle sesi onjani? o mojwang. Makathi uthatha umnikelo. Ga re tšea moneelo. Hayi. Nize nim-invitele ama-lunch Le mo invitele le kwa di-luncheng tša lena. after church. Ka morago ga kereke. One day in a conference. Tšatši le leng conferenceng. Phela ngwenzela lami nama-conference. La di-conference ke direla gona fa. Yena lo sisi asukume. Ena o so eme. Athi I aborted. A ra ke le ka bolaya. Not E once, seng ka tee. not E twice, seng ka bedi. not E thrice. seng ka raro. But Jesus Mara Jesu has found me. a nkhumana. Ah, The church kereke will start saying, mntanami, e tla thoba re ngwanaka. ube careful. Hlokomela. Angali ukuthi umjwayele. A ke gane gore mmatamele. Mara uvula amehlo. Mara o bule mehlo. Because the church is not right. Gobane kereke a se shebile. What do you O do dira eng? when you followed the Ga star o latela naledi. and you are now in a stable of rejection, Jwalo ka gare ga staples sa rejection. rejected by the O church? rejecta ke kereke. What do you do? O dira eng? What do you do O dira eng? when you followed the star, O latela the naledi. star of hope, Naledi ya kholofelo. and now you are in a stable, Jwalo ka gare ga a lešaka. stable of being misunderstood, Jwalo ka gare ga lešaka la go squishišwe. a stable of being misquoted, Wena wa misquotiwa. a stable of being abandoned? Wa lahlwa. What do you do? O dira eng? You followed the O star latetse naledi. that even led you to abundant life. Ya go lahlela le ko abundant life. Mara you're experiencing Mara o experiencer. sidelining. Wa tlogela o buelwa ka thoko. Your opinions are not welcome. Jwale di-opinion tša gago ga di tšewe. What do you O do dira eng? when you followed the Ge o star latela naledi. and you are now in a stable of unmet expectations? Jwale wena o ka re ga lešaka la ditlhogo tse seng tša kopanetšwa. You are now in the stable of barrenness. O ka re ga stapole sa go hloka pelegi. You are now in a stable of STIs. Sa di-STIs. Asikhulumeni bo. A re boleleng re a bolela. Let's talk. A re boleleng. You followed the O star, latetše naledi. the star of marriage. Star sa lenyalo. And now you are in a stable of STIs. Jwale o ka gare ga lešaka la STI. Sexually transmitted infection. Malwetše a tlang ka thobalano. What do you O do dira eng? when you followed the Ge o star latetše naledi. and now you are in a stable of depression? Jwale o ka re ga stapole sa depression. You are now sleeping on antidepressants. Jwale wena o robala ka dipilisi. What do you do? O dira eng? What do you do O dira eng? when you followed the Ge o star latetše naledi. and now you are in a stable of narcissism? O ka gare ga stapole sa narcissism. Narcissists all over. Narcissist gohle. Now I'm coming to this one. Jwale ke tla go ye. What do you do? O dira eng? Even if you were not listening all along, Le ge re mohlomong no se o theeletše nako e ka moka. listen now. Jwale theeletša se. What do you do O dira eng? when you followed the O star latela naledi. and now you are in a stable Jwale o ka gare ga lešaka of spiritual patterns? la spiritual patterns.
Do you know spiritual patterns? a ka ba la tsiba spiritual patterns. I'm asking, do Ke a you know botsisha. spiritual patterns? Spiritual patterns are in a bloodline. Jwale spiritual patterns se mo bloodlining. You find that, O khumana le gore oh, let me explain it in this way. e re ke tsweletse ka tsela e. When I was a teacher at Mandletu Fundis, Ge ke le morutiši kwa Mandletu moruti. I'm explaining spiritual patterns. Jwale ke hlalosa spiritual patterns. When I was a teacher at Mandletu, Ge ke le morutiši kwa Mandletu. and also I started a church at Vlaklachte number 1. Ka thoma kereke ko Vlakglaagte number 1. And there was a student in my class. Go be go na le morutwana mo class ya ka. One day, Tšatši le lengwe. oh Mandletu, then you saw our principal, our former principal. Mandletu le a gopola le bone principal ya bona na le mo mosegare. That was our principal. O ne le principal wa bona. We are what we are because Re of se re him. leng sona ka lebaka la gagwe. Yes, Dr. Mnaring. Dr. Monare. Now I'm a teacher. Jwale ke morutiši. The student is in my class. Jwale student mo class ya ka. Are you listening? A ka ba le theleditše. Then the student, I see the student running, Ke a bona le student la kitima. running home. O kitimela gae. Uma efika ekhaya, Ge a fihla gae. uyangifonela. Wa mfounela. Uthi ma'am, O re ma'am, gijima, ke tima. uze la ekhaya. O tle mo gae. I'm explaining spiritual patterns. Jwale ke explain spiritual patterns. I drove, Ke a driver. I was driving a city golf by Ne ke then. driver city golf ka nako eo. I drove it. Ke a driver. Ngiyafika Ke kubo. fihla ga gabo. Mangifika kubo, Ge ke fihla ga gabo. bahleli ekitchen Ba dutse phansi. kitchen mo fase. But bangikhomba ukuthi kumele ngiye kuphi. Ba ntšhupetša gore ke ye kae. Ngiyaya lapho. Ke a mo ba reng ke gona. Uma ngifika, Ge ke fihla. ngifika ku main bedroom Jwale ke fihla go main bedroom. yaka bhuti wakhe. Ya abuti wa gagwe. I'm saying it this way Ke bolela ka tsela e. because she spoke Gobane this story that I'm O telling. ile a bolela story se ke se bolelang. Wounded healers. Go wounded healers. Now, when I arrive in the bedroom, Ge ke fihla bedroom. I found the brother Ke khumana abuti wa gagwe. lying on the bed. A robetše mpeting. The gun was here, Jwale setšhele se le mo. and the brain was on the bed. Jwale bjoko ne bo tšhetše mo godimo ga mpete. Then as a pastor, I needed to do what pastors do. Jwale ka moruti ka dira se ke se go sida jwale ka moruti. After some time, Ka morago ga nakonyana. counseling started. Go thoma counseling. I was not a doctor then. Ne ke se mo doctor nako eo. Mara kushuthi anointing lebe ikho. Mara o tlotšwe e be e le gona nako eo. Because the first question I asked her, Botša mathomo ke e botsišitše. Guguthi, is there anyone A ka ba go na le o mongwe in your family mo lapeng la geno. who killed Wa e himself leng a ipolaya or na. killed herself? Ora a ipoleng a ipolaya na. And she said, yes, A re ma'am. gona. He said, umkhulu obeletha ubaba A re mkhulu wa re tswalang ntate wa ka. was khunga. O ile a te kgoka. Ubaba Ntate wa ntswalang. was bulala. O ile a ipolaya. Ubhuti Abuti nangu zibulela. ke ene ko robetšwe o ipolai. What are we calling the church? Se re se bitša eng? It is a spiritual pattern. Ke spiritual patterns. In other words, the males of that house, Jwale banna ba lapa leo ba moloko oo they commit suicide. ba ipolaya ka moka. Then I said to her, Ka re go yena from now, go tloga jwale you are standing in the gap. o eme magareng. The buck stops here. Jwale pase e ema fa. No one in your Ga family gona o mo mo lapeng la geno. will kill Wa himself. tlo ipolayang. We started praying. Wa thoma ra rapela. We started praying. Ra rapela. And after some Ka years, morago ga mengwaga-ngwaga. she's married at O Whitby. nyetše Witbank. She called me. O a mfoune. Ma'am, Ma'am. ma'am. Even today she Le calls lekgone me. sa Ma'am. mpitša ma'am. Ma'am, Ma'am. umsana kabhuti Ngwana abuti wa ka. ufuna O ukuzibulala. nyaka go ipolaya. I said siyayivuselela Ka ra itsošeletša. that covenant. Covenant eo. Because ukuzibulala Gobane lo go ipolaya is go. a covenant Ke covenant. that was done E ne ya dirwa. on their behalf. Mo mabung a I am yena mo- here to say Ka to re you, mo go botša. there are covenants Go na di-covenant that were done tše ne tša dirwa. that affect you. Tše affectang wena. You were not O there, be o se gona. but those covenants were Mara committed. covenant tšeo
Let me help you e re ke go thuse go until fitlhella you stand up o ema wena and cut. o di ripe The spiritual patterns spiritual patterns are going to continue. di tlo tswela pele. This is not a session yokusonda. Yes, session ya go kereka It's a session ke session yokuzibheka, ya go itibelela yokwenza i-homework o dire homework and say there is a pattern. gore go na le pattern. All things are spiritual. Dilo ka moka ke tša semoya, Divorce is spiritual. divorce ke ya semoya. If you don't cut it, Se o sa ikgati it will follow you e tla go latela because it's a spirit. gobane ke ya Am I semoya. talking to the right A e ka ba people? ko bolela batho ba nnete Moving into another relationship go tsena relationship ye nngwe is not solving the spirit ga e solve memoya until you cut it go fitlhela o e ripa and say, you know what? gore wa tseba keng The first one happened. e ya mathomo e diragetse I am cutting it. ke a e ripa I am cutting ke a e it. ripa I am cutting ke a e it ripa in the name of ka Jesus. leina la jesu It will never happen ka se sa diragala in the next marriage. e lenyalo le If latelang there is a next marriage, ge le re le gona until you cut go it, fitlhelela o e ripa it will follow you. e tla go latela. Rape. O klengolwa O ka Sesotho ha e monate ne? o Rape, katiwa o katiwa is a spirit. ke moya. Hey, am I talking to the right a ka people? go bolela batho ba nnete That is why a person who was once raped, motho a ileng a rapiwa in the past until she cuts it, go fitlhela e ripa she will be raped o again. tlo rapiwa gape Because it's a spirit. gobane ke moya. No matter how spiritual you are, o sa kgatha yona semoyeng ka tsela mang if you did not deal with the ge o se spiritual kwa things, tila le yona they will follow e you. tle go latela They will follow e you. tle go latela. Poverty bodidi go hloka is a spirit. ke moya. Oh, come, let's stand and be teach and be lecturers and stand still so that they can hear us. Poverty bodidi is a spirit. ke moya. If you did not cut it, ge e seng ke o e ripi if you did not go into the heavenly court, ge e seng o tsene ko heavenly court ko heavenly court ekhotho yezulwini, court ya legodimong and stand wa ema and say, today wa re le kgone I'm here to present my ke case mo go phulela case in yaka front of you, pele ga gago judge, wena judge who is Jesus. o e leng jesu Sinaye umpristi a omkhulu mokristo mogolo ongena kuzwelana nobuthakathaka o bethu, sokolang le bokoko kodwa lo esinaye o rena le yena udabulile amazulu. o tla phatša marung. He is an advocate. jale ke moemedi He is a judge. ke moemedi So you need to go to the court tshwanetse o ye courting and present your case. o presente case ya gago. Poverty bodidi is a spirit. ke moya. Let me show you how poverty is a e spirit. re ke laetša gore nna ka tsela mang If you did not deal with it, ge e seng ko tile le yona e izokulandelela tle go latelela noma sewuyimeya. le go le mmeyara Ukhokho wakho koko wa gago bekahlupheka, o be a dila bekahlupheka. o be a dila Nabazali bakho le batswadi ba gago hey bahlupheka yo. le bona ne ba dila Wena wazama, wena wa lekanyana wangena wa isikolo, tsena sekolo wa phafoga mara nayi poverty mara le wena ko poverty iyakulandelela. e ya go šala morago. Now so uyasebenza, jale wa šoma usebenza o kahle, šoma gabotse mara kune poverty spirit. mara go na le moya wa bodidi. I-poverty spirit, jale moya wa bodidi it's a spirit. ke moya Ikwenza ufuna ukuthatha e go izinto dira gore go tšea dilo ekungezona ezakho. tse e seng tša gago. It is a spirit. ke moya. Now you are earning jale wa gola 500,000 500,000 per month. per month. Now kunama food parcels jale go na le food parcel that must go to the community. tse tshwanetse di ye community. The poverty spirit, jale moya o poverty because it's in you, gobane o mo go wena it will make you e tla go dira gore to take those things o tšee di food parcels for yourself. o e tšeele It tšona. is not
anything. ga se selo It is a poverty ke spirit moya wa bodidi that was not dealt with. ge e seng ke tile le yona Thank you for those hands. ke Somebody's leboga clapping matsogo hands. ao Maybe I was talking about rape mohlomong ne ke bolela ka rape from the perspective of women, ka mo perspective ya basadi even in the perspective of le men. mo lehlakoreng la banna Mfundisi, seated under the sound of my voice, moruti wa dutse mo there are men go na le banna that were sexually molested ba e leng ba šomišwa gampe taba ya thobalano when they were small. e le ba bannyane They could not discuss it with anyone le ba sa kgone go ka discussa le o mongwe because their uncles gobane bo uncle ba bona sexually molested ba them. ile ba ba swara gampe taba ya thobalano Some were sexually molested ba ba ile ba swara gampe taba ya thobalano by church people, ke batho ba dikereke and nothing happened. and a se go dirwa Now selo uyakhula lo jalo ya mfana, gola moshimane o nale spirit jalo ke moya sila kuye, o mo go wena uba yinto enkulu, go ba nte kgolo uba yinto enkulu. e ba nte kgolo And then one day nizwe tšatši le lengwe that he has raped. gore o rapile And ngizwa ga le nkwe he is married jalo o nyetše to a wonderful woman, go mosadi o but mokaone the spirit mara moya of molestation wa molestation in his life mo bophelong ba gagwe was never cut. ga se ko And ripiwe until you cut go it, fitlela o ripa it will follow e you. tla go latela Even when you are in union le building, go le kara union building it will follow you. e tla go latela Maybe for you too can hear me. mohlomong go wena gore o nkwe Let me tell you this one e re ko o botse ye so that you can hear me. gore o kgone go nkwa o nkwešiše I grew up ke ile ka gola being scared of the lightning and thunder. ke tšhaba lightning le thunder When it was drizzling, ge pula ne e rotha I was okay. ne ke se na le bothata But when there's thunder and lightning, ge o na le magadima I will be frustrated. ne ke hlakahlakana And one day, tšatši le lengwe I was just talking to my uncle, my paternal uncle, ne ke Usongwana, Usongwana, bolela le malome wa ka Rangwana. rangwane wa ka And I thought I'm just talking. ne ke nagana mohlomong ke a bolela fela Come on, church. I thought I was just talking. ne ke nagana mohlomong wa poledišano fela And I said, Songwan, ka re songwane yasmini izulu nalidumako, nna ge legodimo le duma kunombani, go ena le lightning yo ke ngiyasaba. a tšhaba And someone said, songwane a re go yena you know why? wa tseba ka lebaka la eng Ugogo wakho koko wa gago obeletha uyihlo, wa tswala ntate wa gago lo wena othiyelelwe ngaye. wena o retšweng ka yena My father called me Nangoma. jale papa ka nambitša nangoma Igama laka Nangomeli, jale lebitso la nangoma it was his mother's name. ne le lebitso la mme wa gagwe It was not in the ID. Yazi le uNkulunkulu be le se uzasaba. gona go id Mara ubabam called me Nangoma. mara jale ntate o be mpitša jalo And then usongwani uthi kimi, jale sogane o re go nna ugogo wakho othiyelelwe ngaye koko uNangoma wa gago o retšweng ka nangoma wabethwa lizulu. o ile a bethwa ke legadima You don't hear me. ga le nkwe You don't hear me. ga le nkwe Mhlambe nizoyizwa mohlomong le mase tla ngikhuluma. ekwešiša That's why you saba. ka tsela yo tšhabang And I gave birth. jale ka belega My daughter Simpiwe. jale sempheng kosi And at age 3, ga na le mengwaga e meraro 4, 4 5, 5 when there was a lightning at school, ge o na le lightning ko sekolo umntanam will literally lie down o be a robala fase ka dimpa because she was scared. gobane o be a tšhaba Until I went to the go court. fitlhela ke ya court Until I went to the ka court. ya court ya legodimo And I said, ka re
Ukusaba le imvula go tšhaba pula has been in my bloodline. gale le mo mading a And I am here jwale ke fa to present my go case. presenta case I am fearfully jwale ke and wonderfully made. dirilwe ke modimo Therefore, every jwale case case e nngwe le nngwe that was e presented leng ya presentwa in the court of go heaven la kgotho ya legodimo against me, kgatlhanong le nna please throw it. e ke gopela o e lahle Throw it o e away. lahle Throw it o e away. lahle We will never o ka se be ke scared of rain. wa tšhaba And pula I'm not going to die ka se kwe because of lightning. ka lebaka la lightning Truth be told, o bolele thereso ever since o tlogela fao Simpiwe come, sempio e tla mangaba ungizwa. motho mo a le nkwe Here is Simpiwe. sempio ke yo Usayisaba imvula mntanami? Nope. Bewuyisaba? Yes. Makwenzekani? Lightning and thunder. Lightning and thunder. Thank you. ah What am I saying to you? ke reng go wena There are covenants go na di-covenants that your name was made, mo leimi la lone le a bitswa that your generation generation ya gago was mentioned. e ile ya bitswa You were not o born, bo o se tswalwe but because it's a mara covenant, ka re ke covenant it's catching up with e you. swara wena It is a ke covenant. covenant You need to break e it swanetse o e robe in the name of ka leina Jesus. la jesu Let's go to our text. a re boele lengwalong la rena The Bible says bebele e re they entered ba ile ba tsena the stable ba tsena ka ra lešaka and they found the king. ba humana kgoši I am here to say to you, ke mo go le botša gore your king kgoši ya lena is not in the palace, ga e gona kua palaising but your king mara kgoši ya lena is in the stable. e ka gare ga lešaka I am here to say to ke you, mo go le botša gore your restoration restoration ya is lena not in the palace. ga e ka Your palaising restoration restoration is in the e stable. ka gare ga lešaka I am here to say to ke you, mo go le botša gore your calling calling ya lena is not in the stable, ga e ka gare ga lešaka but your calling, mara calling ya lena you will find it o tla e hwetša in your stable ka moment gare ga lešaka when everybody's laughing about ya you, motho o mongwe ba o tshega when you are a laughing stock batho ba segiša ka because wena you are in a stable. gobane o ka re ga I am here lešaka to say to ke you, mo go botša gore it is good to have a palace. e ko o botse o ba le It is palace good to have a palace, e ko o botse o ba le palace but your mara purpose purpose ya is gago not in the ga e ka palace. gare ga palace Your purpose purpose ya gago is found in the stable. fumana ka ra Your stable purpose, purpose ya gago what you have been created o for, ile wa se you tlholela will never find it o ka se in the ikhumane palace ka gare ga palace when things are going ande well. di sepela But gabotse your calling, mara calling ya your gago purpose, purpose ya you will gago find o tla it e hwetša in the stable ka gare ga lešaka where it's stinky, mo bonkgang where you are low, mo leng fase where the shame, e mo motho wa o tšhagang where everything is gone. mo nteng o lengwe e sepetšeng That's where you'll find your ke purpose. mo ka humanang purpose ya gago It's good to pray for palace, e ke o botse o rapelela palace but your things mare dilo tša gago are not in the ga di palace. humanege palaceng Your things dilo tša gago are in the di stable. ka- di ka gare ga lešaka Kuyanuka. wa nkga Impilo yakho mayinukela abantu. ge bophelo ba nkgela batho You are in a stable o ka gare ga lešaka and you are at the right o place ka plekeng ya maleba because the king wa dikgoši was born in a stable. ile ya tsolo ka gare ga stable In the presence of the Lord, boneng ba morena there's liberty, go na le tokologo there's fullness of joy, go na le lethabo and there are times of refreshing. ka nako tša go fodišwa What do you do o dira eng when you followed the ge o star latetše naledi
and you followed the stable. ya go fitlha ka ra stable. Now I want to tell you, Jwale ke nyaka go botsa, what do you do? o dira eng? You've been asking, "Kuthi manje senzani?" O ba o botsisa gore na jwale ke dira eng? Manje ngiyakutshela. Jwale ke ya go botsa, Let us learn from the wise men. a re ithuteng go banna ba bohlale. What did they do Ba ile ba dira eng when they find the king ge ba khumana kgoši in the stable? ka gare ga lešaka? They did not allow Ga se ke ba dumelela the stable go lešaka to distract them. go ba tloša. They did not Ga se allow ke ba dumelela the stable lešaka to depress them. go ba gatelela. They said it doesn't Ba matter ga o kgathalele as long as there's a ge king. o le kgoši. Omdala wezinsuku, Motala wa mabaka uNkulunkulu wenyama yonke. imo nama yohle. I am here to talk to somebody Ba bolela lo mongwe who is in a ba le stable ka gare ga lešaka of finances. ka ditšhelete. Your finances Ditšhelete tša gago are in a di stable. ka gare ga lešaka. You are giving. Wa neela, You hear God o kwa Modimo that you must give. gore o swanetse o neele, Ay, maraglungi. mara go kopane. Am I talking to the right A people? ka go bolela batho ba nnete. Mntana sekhaya uyanikela. Wa neela ngwana kgoši. Shem uyanikela. Wa neela. Futhi wena usanikela ama 10%. Jwale ha o sa nee 10%. Yabona ama 10% wabo simphiwa ngithi. Di-10% ya bo semphiwe. Thina sesishaya bo 2030. Nna re shapa 2030. Nawe ulapha. Le wena o fao. Mara kwenzeki nese. Mara go kopane selo. Yazi nabathi kunetende uyagijima. Le wa rona le tente wa kitima. Awufuni nokwazi ukuthi ubani ozala. Ha o nyaka go tswarela ke ba ya tla fao. Ngoba kunzima yo. Go bana go bothata. Do you know the stable moment? A ka botswa dinako tša lešaka. What did they do Ba ile ba dira eng? when you can just stop here? What did they do Ba ile ba dira eng? when they reach Ge ba fitla. the Ge ba fitla. stable? Ba fitla lešakeng. They said, God, Ba re morena. hey, uyazi wena. Wa tseba. Wena nkosi, Uyazi. wena nkosi. Uyazi. Wena nkosi uyazi. Wena nkosi uyazi. The Bible says, Bibele e re when they reached the ge stable, ba fitla lešakeng they took out the gifts, ba ntšha dimpho tša bona the best gifts. tše di kaone. They gifted the son. Ba neela morwa. The stable moment Nako ya lešaka is the time of giving. ke nako ya go neela. Haya ningizwa. A le nkwe. Is it Isaiah 45 verse 3, mienwam, Isaiah 45:3. that says, I will give you treasures that are hidden Tše di fitla in tše secret places, ka gare ga dipoleke tše širetseng. in dark Ka places, gare ga a leswiswi. in places Mo ditulong. where they are not expected. Mo di rago di holofele The gona. Bible says, Bibele e re after they saw the ka morago child, ba bone kgoši. after they saw the Ba child, bone ngwana. they were no more disturbed A se ke ba disturba ke selo. by the stable. Ba disturba ke stable. They started giving. Ba neela. Bantwana basekhaya, Bana ba ešo. right now, Jwale. I want you to stand on your Ke feet. nyaka gore o eme ka maoto. Right now. Jwale. Oh God. Hey! Oh, this is your appointment. Ye ke appointment ya gago. The Egyptians that you saw, Ke peta bao ba bonang. you shall never see again. O ka sa ba It's bona okay. gape. It's okay, Mfundisi. No, it's okay. It's okay. It's okay. Brother, Baba, it's okay. It's okay. We are dealing with a stable moment. Jwale re tila stable moment. And everybody must participate. Batho ka moka se ba participate. I want to say, Ke nyaka gore talk after me bolela ka morago ga ka. and leave everything. O tlole dilo ka moka. We are breaking now. Re a roba jwale. The Egyptians that you saw, Ge peta bao ba boneng. you shall never see O ka again. sa ba bona gape. Say after me Bolela ka morago ga ka. at the loudest of your voice. Jwale ka lentswe la godimo. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you. I come before you. I've heard your word I have heard your word. and I have realized And I have realized that my problem that my problem is in my blood
bloodline. is in my bloodline. I I realize that I have been dealing that I've been dealing with spiritual patterns. with spiritual patterns. My angels, I want you to participate also. I don't want you to play. I want you to participate. We are breaking. If you don't break it, Kaya sa Robi, it may not affect you, ikas kung kami affect but it will affect your children. Mara ito affect bana ba gago. We are in a serious moment. Nor sira nako ye bohlokwa. Nkosi uJesu, Nkosi Jesu, ngiza kuwe ngiza kuwe nalezivumelwano nalezivumela ezenziwa ezenziwe ngingekho ngingekho zenziwa okhokho bami. zenziwa okhokho bami. Call their names. Call their names. Uma ngithi ukhokho wakho, you call their names, ne? Ezenziwa okhokho bakho. Ezenziwa abazali bakho. Ezenziwa abazali bami. Don't say abazali when I call their names. Zonke izivumelwano ezingibambezelayo namuhla, Ezingibambezelayo namuhla. ezenziwa ugogo wami. Ezenziwa ukhokho wami. Call the name. Ezenziwa umkhulu wami. Right now, Now, ngegazi likaJesu, legazi lika Jesu. I am breaking. 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 I am breaking I am breaking every covenant every covenant that is resisting me. that is resisting me. It's resisting my finances. That is resisting my covenant. It's resisting my progress. Is resisting my progress. Right now, Right now. in the name of In Jesus, the name of Jesus. I am breaking it. I'm breaking it. Break it. I am I'm breaking. breaking it. I am I'm breaking breaking it it. in the name of Jesus. I'm breaking it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am breaking. I am In the breaking. name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God. The spell is broken. The spelling robeile. In the name of Jesus. Kale ina la Jesu. We don't have time. Ga rena nako. But continue when you are at home. Mara tswela pele go le gae. Continue to break. Tswela pele di roba. Tell the Holy Spirit Botsa moya mokgethwa. to show you the spiritual I will patterns like spiritual patterns. in your home Mo lapeng la gena. that are affecting you. Tse di affecta. Abanye benu Lo malena. nibe nabantwana Le bile le bana. nisindisile. Le pholoshitswe. Nimazi uJesu. Le tseba Jesu. Check the spiritual pattern. Check the spiritual patterns. Ugogo waba nomntwana angakashadi. Gogo ile ba le ngwana sishwanyalwe. Mama kho waba Le nawe. mmoga ba le wena pele ga lenyalo. Nawe noma Le sewusindisiwe. wena le go pholoshitswe. Because it is a spirit. Gobane ke moya. Now uba Le nomntwana. wena o ba le ngwana. But right now, Mara jwale. I am breaking it. Ke a di Break. roba, ke I a am di breaking roba. it. Ke a di roba, I'm ke a di breaking roba, it. Jesu. Spirit of rejection, Moya wa rejection. I break you. Ke a o roba, Lord. Some of you, Ba malena. you got beautiful jobs. Le na le meshomo e mebotse. Hey, but you are rejected. Mara a le ratwe ke batho. Hey, the office rejects you. Office ya o reject. It is not the office. Ga se office. It may be in the E bloodline. mo mading. Let us break A re it. robeng. Spirit of rejection. Spirit of rejection. Spirit of poverty. In the name of Jesus. Spirit Spirit of poverty and that lack. resists We us. subdue you now. In the name of We Jesus. destroy you in the name of Jesus. Now the Bible says, Jwale Bibele e re, when they arrive at the stable, ge ba fihla lešakeng, stinking as it was, jwale ka ka tsela eo, they knew what to do. ne ba tseba se ba tshwanelang go se dira. I know you have given. Ke a tseba re le neetše. That was a general E giving. be le giving ye general. Let's give. A re neeleng.
for our King, Re neeleng kgoši ya rena for our purpose ka purpose ya rena that is in the stable. e leng ka gare ga lešaka. Come join me. E tla re kopaneng ga mmogo. They did not only give, Ga se ba neele fela, but they worshipped. ba ile ba mo Don't worry, tlokiša. don't worry. Bring the money here. If you know the tongues, bring the money here. Interpreter tsamanya ka tšhelete. Mntana sekhaya. Bulela phela, mntana sekhaya. In that stable, come and give. Your purpose is not in the palace, but your purpose Mara purpose ya is gago found in the stable. e khumana ka gare ga The Bible says Bibele e re they gifted ba ile ba with the neela best gifts, ba neela neela not in dibotse. the E palace, seng palaesing, but in the stable. mara ka gare ga lešaka. Because purpose Ba re morero is found, o ile wa khumanwa, is found o ile o khumanwa in the stable. ka gare ga lešaka. Your purpose Purpose ya gago is in the e stable. ka gare ga lešaka. Your purpose Purpose ya gago is in that e shame. ka gare ga shame ye. Come and give. E tla o neele. If you don't have anything, Ge o sena selo, write a paper. ngwala pampiri Come and give o tla o neele. for the stable moment. E ka nako ya stele Mandarabasiekerebeshaya. And they were not only giving, ga se ba neele fela, but they were singing. ne ba opela. Ooh, do me such alona nasentu. Let's do. To me say, come and give. To me say, chalo. Sing with this. Oh na sentu. To me say, chalo. To me. Let's worship. They worshipped. Nabantu babone nabantu to me secha to me secha God is reminding me something. Modimo nkgopotša ka se sengwe. I told Simpiwe during the day, Ke boditse Simphiwe motshegare, because the dad was not in yesterday. papa o ba sona maobane. As I was in my prayer altar, Ge ke rapela ke le altareng ya ka thapelo, God said to me, Modimo o re mo go nna, you know why, Nomsebenzi? wa tseba eng ke eng Nomsebenzi? I allowed you, I ensured Ke ile ka netefatša that you do your doctorate until completion. gore o dire doctorate ya gago until completion. Uthi there was resistance. O re ne go na le resistance, But by completing your doctorate, mara ka go fetša doctorate ya you gago, were saying to the generation that is coming, mo re go generation e tlang ka morago ga it is gago, doable. go a kgonagala. Nothing will stop Ga o you. nte ka go thubelang, Nothing will hinder you. ga o nte ka go thubelang. What am I saying to Ke re you? mo go wena, Don't stop doing o se kwa tlogela go what you dira are doing. seo se dirang. Because if you stop, O topa, you will affect. o tla affecta. If
even the generation that is coming, if you stop, the generation will know bazomangala ukuthi baqala izinto abaziqedi. Hayi aningizwa. It is spiritual. Everything is spiritual. It is spiritual. It is spiritual. They worshipped and they gifted in the name of Jesus. Lord God Almighty. Oh, Jesus. Oh, Lord God Almighty. Lord God Almighty. The stable moments. Oh, Jesus. Are moments of purpose. Right now in the name of Jesus. Oh, please pray. Please pray. Oh, stable moments are moments of purpose. The stable moments are moments of finding our purposes. Are moments of finding our callings in the name of Jesus. I declare and decree. That is why the Bible says. That is why the Bible says. Ochala ngezinyembezi uyovuna ngentokozo. Ochala impilo yakhe kusesitabeleni uyovuna kupalace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. I am bringing your church. Lift up those holy hands. I am bringing them to you. You know what they are going through. It is finished. It is finished. It is finished. The shame is finished. That spirit of procrastination, I am breaking it in the name of Jesus. In the name of Jesus, every weapon that is formed against you, I declare and decree that it shall not prosper. And every tongue, that rises against you in the court, it shall not prevail. In the name of Jesus. 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 Your life will never be the same again. Your life will never be the same again. In the your life will never be the same again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am declaring it will never be the same again. It will never break it. In the name of Jesus. Break it. In the name of the Lord. Lord. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Remondre koshandara bandre kosia. Rekenderebe shenderebe zialabaya. Rekenderebe zitalababaya. Ramama shekerebe zitalababakaya. Ramama shenderebe zialababaya. Ramamandre keshenderebe. Rakanderebo shokorobozia. Ramamandre koshondorobon. Ramamaya labashenderebezi. Rakanderebo shialababandarabaza. Awesome God, awesome God. Ramamandre koshondorobozi. Sweet Spirit of God, Ramamandre keshenderebezi alabaya. sweet anointing of God, we bow down in worship before you. In the name of Jesus.
Murenari hau hele. Murenari hau hele. Emu. Renari hau hele. Rihau hele. Renari Rihau hele. O murenari hau hele. Hemu. Renari hau. Renari hau helemu. Renari hau hele. Umu renari hau hele. Hemu. Renari hau. Sarelluya dibitsaka. Reluya di bitaka. Hallelujah, dibitaka. Hallelujah, Hallelujah, dibitaka. Reluya di bitaka. Hallelujah, dibitaka. Hallelujah, bitaka. Renari hau helemu. Renari hau Oh Lord Jesus. Umu Morenari hau hau hele. hele. Hemu. Renari. Renari hau hele. Now I want us to make this prayer, Bazalwane. Ke rata re dire thapelo baina. It is very sad Go bohloko when rejection is in the church. ge rejection e le ntlong ya morena. Abantu basindiswe Batho ba pholoshwe, emajele. ba pholoshwe dijele, uNkulunkulu abathethelele dima ba lebalele. nabafika enkonzweni Ke ba fihla ntlong ya morena, bajajwe ngezinto zabo, ba judgwe ka dilo tša bona, past yabo. ka past ya bona. I want us to take this time Le gore tše nako e sithi inkosi zihawukele re re morena re gaogele njengebandla lakho. bjale ka kereke ya gago. Amen. Amen. And really say, Lord, have mercy. Re morena e ba le mogau maphelong a I've rena. heard Umfundisi when he spoke about people coming to church Dikolo moruti ga bolela ka batho ba tlang kerekeng, and they are judged in the church. ba judgwe kerekeng. Bathole ebandleni labazohlulelwa khona ngento abazenzile uNkulunkulu abathethelele. Modimo ba lebeletše ba tlo ahlolela kerekeng. Are you hearing me? Amen. Let's say, Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, we bow down we bow down tonight tonight as your children, as your children, as your church. as your church. We repent We repent from all the sins from all the sins that are done by the church that are done by the church to your people. to your people. Sitting Ghost, Sitting cause, have mercy have mercy upon us. upon our lives. Cleanse us Cleanse us from all from all our unrighteousness. our unrighteousness. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We repent We repent on behalf on behalf of every church of every church that reject people that reject people based on their past. based on their past. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje kukhululwe abantu from the spiritual pattern. From the spiritual pattern. And if in your family kukhona these suicidal warnings in your siblings, mhlambe ehlobeni zakho and other people that are there, I want you to know ukuthi that spirit
is broken in the o name of Jesus. robilwe ka lebitso la Jesu. No one will take their own lives. Ha ona motho a tla itjela bophelo ba hae. Every person connected to your life Motho mo a connected le bophelo ba gago. is set free O lokolotse in the name ka of Jesus. leina la Jesu. Come on, give Jesus A a re big, bethele big, big Jesu hand of praise. matsogo. Wow. What a ministration. What a word of God. Thank you very much, Dogotela. We appreciate the word of God that you have preached your heart tonight. And we thank God that his people are set free from any spirit in the name of Jesus. Hallelujah. Now I want us to pray, and I want Ke you to nyaka go close, rapele. I want you to close your eyes, all of us. Ke nyaka ka mokare tswalle mahlo a rena. Sonke sikhona la. And I'm going to pray with people. Ke tlo rapela le batho Abeze kule ndawo. ba tlileng tulong ye Bazwile ba kwele ukuthi uJesu gore Jesu uyakhulula o a lokolla nasezonweni. le dibeng Namhlanje ukhona la. le kgone gona fa Impilo yakho bophelo ba gago nawe mhlamba ikujabulisa. le ene mohlomong a bothabiši But today mare le kgono uJesu khona Yesu o is gona knocking at your o heart. kokota You can pelong open your o ka heart. bula pelo ya gago Umvulele o uJesu mo dumelele Jesu angene enhlizweni. a kene pelong If uthi mfundisi ngube, ge re moruti ngubeng pray with me. rapela le nna I need ke Jesus nyaka Jesu in my life. bophelong baka Just raise up your hand. emiša letsogo la gago Don't be afraid o of seke wa it. tšhaba You can see the hand. ke bona letsogo Please raise your hand. Don't be emiša afraid. letsogo la gago Don't be afraid. I o can seke see wa that tšhaba hand. selo I can see those hands. ke bona Just matsogo raise up your hand. emiša letsogo Just raise up your hand. emiša Ama ushers letsogo are watching. di ašhala di ba Ama lebelele ushers are watching everybody. amen Bonke abasindisiwe abamukela uJesu namhlanje. ba ka moka baphološitše ba Baphakamisa izandla zabo. ba phamiše matsogo a bona Ngicela beze la ngaphambili. kgopela ba tle mo pele Quickly come. e tlang ka jwako Clap your hands. a re ba bethele matsogo Oh Jesus.